Thobela ke a le dumedisha ke a le tamisha ke re moshate go se moya ka Dr. Magabo le gone ke rata gore dire reading ya rena ke reading ya weekend ye le gone ke la bohlano go me ke gopela re dire reading ye ke ye le gore e tswa go Mangeloi a rena a semoya, our spiritual guides, spiritual angels, our guardian angels. Re go rena ke molaetše mo feng e 4 ye ba re tshwaretseng yona ke ngelo tše 4 tše ba rata gore di dire yona weekend ye ke. Okay, ke na le karatash karate ka le ka lebella ere the devil, marle ere the devil ga e bolele ka devil, ga e bolele ka Satan karate no, e bolela ka di choices tše le wena swantse o di dire bekeng yona weekend yona yeke. Ga ba bolela Mangeloi a gago ba re dira di choices tše di botse, dira di choices tše di botse, o se ke wa khwetša o dira diphošo gobane go ka khwetša le wena ga o dire di choices tše di botse ka lena matšatši o ka khwetša le gore ditlamorago tša tšona di choices tšeo ke ditlamorago tše le di tlo ba boima, di tlo go palela, di tlo go kweša bohloko, di tlo go affecta, di tla affecta le batho ba ile gore ba gaufi le wena, batho ba ile gore ba go rata, mohlomongwe ebile lelapa la gago. Ba re dira the right choices. Gomme ga ba bolela ka the right choices, nna ke tlo go botša gore ke eng le tšona swantse di tlhokomele. O tlo lebelela beke ka moka gore since beke e thoma ke eng le eng le tšele gore di dira ka tša ka bophelo ba gago. Mohlomongwe go na le dilo tše le gore go na le batho ba ile gore ba offerile something gore dira 1 2 3 re tla go fa so le so, checka gore na dilo tše ile gore ba offera tšona ke dilo tše di botse na, dilo tše le gore ba re o di dire ke dilo tše di botse na. O se ka khwetša ba etla go wena ba botša re dira dilo tše di itseng re tla go patela mola ba tseba gore tšona dilo tšene tšeo ke dilo tše le gore di go iša sebeng. Ba re ke thute go dira the right choices and o tlo thoma le kgono go dira the right choices, o tlo thoma le kgono gore o kgone go dira the right choices. Ke tlo kgopela gore gape o theeletše le yona intuition ya gago, theeletša letswalo la gago gore na le go botša eng. Go ka re swantse o dire selo wa kgotša tswalo le thoma go betha, o tsebe gore ga ba tshwanela go dira ntho ya mohuta owe. Go ka re swantse o dire something wa kwa pila wa thoma go betha ka maatla, stopa go dira ntho owe, go ra gore ga ba nyake o e dira ntho o swantse gore o e dire, go ra gore ba go botša already gore go tlo ba le moleko kwa pele kua, ntho o e dirang ga se e botse, go tlo ba le moleko and ebile go tlo ba le ditlamorago tše le gore o tlo kwa bohloko wena, o tlo kwa bohloko. The choices. Okay, re tloya karateng ya rena molaetšeng wa rena wa bobedi, a re ko rena mo molaetšeng wa bobedi ba reng. Ke a tshepa re molaetša wa gona o tla eda godimo ga karata rena mathomo ye le re bolela ka the choices. O se ke wa ba tempted ke dilo. Re ka no ba re nyaka tšhelete ka moka mara se ka kgwetše le gore re nyaka ka tsela e leng gore mafeletšong re dira dilo tše dimpe gore re kgwetše tšhelete yela. So lebelela gore na wena tšhelete ya gago o e hwetša jwang, o e berekela jwang. Go na le tsela tše dintši tše di botse tše le gore o ka di šomela gomme tšhelete ya tla mo go wena, gomme o kgaogane le tše le gore ga se dilo tše di botse, ga di nyakege ka re ga bophelo. A re kwe molaetša wa bobedi wa o tšwa go Mangeloi a rena gore na ba re re direng yona weekend eke. Ke na le the 10 of staves, ke na le the 10 of staves. Ntho ba bolelang ka yona ke ntho la gore ba re le ka go balansa bophelo ba gago, le ka go balansa dilo tša gago. Ba mpotša ka motho le gore ba re o bereka too much, o šoma kudu wena, mohlomongwe ebile beke o ta kgwetša le gore le last week maybe goba yona kgwedine o bo o šoma ka maatla o ke phusha kudu. Ba re kry-a nako e la gore o fele o khutša le wena, balansa dilo tša gago, balansa mošomo wa gago, o be le nako e la gore o ye mošomong go boa fela o kgone go dula le family ya gago, o be le nako e la gore o kgone go ba le nako ya go ipsina le bagwera ba gago, o be le nako e la ya gore o kgone go dula o itee, o kore o ke theeletše wena ka bose wena, o kgone go theeletša go kwa melaetša ya Mangeloi a gago ba bolela le wena, o dile le family ya gago, o bonde le bona. Ene ba buša ba re ge e le gore mohlomongwe o ka ba o nyaka thušo e itseng, o se ke wa tšhaba go kgopela thušo mo bathong ba bangwe kudu ge re tla mo di choices tše go ka kgwetša le gore mohlomongwe ka ke setse ke boletše gore
wa kgotse le gona le tse o rata go di dira mara le tšeoe le wena wa tseba deep down wa kwa le mo peleng ya gore le tse o nyakang go di dira ga se dilo tse di botse goba le tšeoe di ka tla tlišetša mathata mafelelong. Ge e le gore ga o sure ka dilo tša gago go botlhokwa gore mohlomongwe o bolele le motho o mongwe, motho o le gore wa mo trusta, o bolele le yena ka di-plans tša gago, o ko gore na yena o go advisa jwang. Ge e le gore motho ke motho wa nnete, motho o le gore wa go rata, o tlo go botša gore o seke wa dira dilo tšeoe gobane o tlatla o ke tshola, o tla go bontšha mabaka a gona gore o seke wa dira dilo tšeoe. Ene le ge e le gore o sa ya go motho o mongwe o tlo go fa maele le wena go ntse o theletše maele ale, o sa ile o botšiša Mangeloi ka tsela ya thapelo, o sa ile o lighta candle ya gago ba botšiša gore ba kgone go guide, ba kgone go bontšha tsela, ba kgone go fa lesedi gore o kgone go dira the right choices. Ka ditsela ke tše pedi ka yona karata e ya the devil, ke ditsela tše pedi, ke gore e thoma e le tsela e tee ya sepela ge e fitlha kwa pele tselela ya kore e ba le tsela tše pedi, go tšwa tsela tše pedi mo go yona, ye nngwe e ya east ye nngwe e ya west. So wena ke kgwetša le gore o eme kore mo e le gore tsela tšela di kopana gona, kore ditsela tše nka di dira sort of a T-junction, ntho ya mohutonowe o mola gomme ga o sa tseba rona yaanong o swantse o tšee ye feng, ga o tsebona o lebe east goba o lebe west na. Bolela le Mangeloi a gago ka mehla, ge le o ka kgotsa le o swantse o dire dilo mara kgotsa le gore ga o tsebe gore na o tšee tsela e feng, bolela le bona ba tla go guida. Fela o kry-a maele go batho ba bangwe, go ne batho ba matlatla ka raphelo ba gago e le batho le gore ba rometše ke Mangeloi a gago. O seke wa nyatša se ba go botša go sona, ge ba go botša dilo tša nnete le wena o tlo kwa intuition e tlo go botša gore ya ba go botša nnete. Ge ba sa go botše dilo tša nnete le wena o tlo kwa intuition e gana e re no, o seke wa ge pelo e re o seke wa dira seo ka nnete gobane o tlatla o ke tshola. Okay, ene gape ba mpotša ka o ka no ba o bile le mathatanyana a maitseng a kere wa kgotsa le gore mohlomong o bile mathata a bile kore o na le stressnyana, di-frustration nyana, di-depression nyana di gona ka ra bophelo a kere o nagana kudu ga o kgone go robala ga botse bošego. Ntho ela ya go tshwenya mo moyeng, ya go tshwenya mo monaganong, ke ntho ela ba re balantsha dilo tša gago. O tlatla o tshwara ke malwetši, o tlatla o tshwara ke di-stroke go ka nagana too much. Ke bophelo ke lebedikane, ba fela ba re bophelo ke semphego. Mo lefaseng go diragala dilo tše dintšhi mo lefaseng, as long as o sa phele o itee, se ke se dirago se affecta batho ba bangwe, ntho ke e dirago e affecta batho ba bantši, ga e affecte nna fela. Gore ga ke tšea the wrong choices tšela ga di tlo affecta nna ke itee, ka tšona di o affecta batho ba bangwe tša koša batho ba bangwe bohloko. A na ke se nyaka go na. Mangeloi ao ba gana ba re no, kgetha ditsela tše e le gore wa tseba gore go di dirile di tliša di-positive things ka ra bophelo ba gago le ka ra maphelo a batho ba bangwe. Batho ba masantse ba benefite le bona ka ra ga dilo tše di botse, ka ra choices tše di botse tše e le gore wena wa di tšea. Okay, a reng go molaetša wa boraro, Mangeloi a reng? Mangeloi a rena a semoya ke molaetša o mofeng o ba re fang ona yona weekend ke eng ntho e ba nyakang gore re dire yona weekend ke. Mangeloi a semoya. Okay, Mangeloi a semoya ke eng melaetša e le gore ba e tliša go rena, ke eng dilo tše e le gore ba rata gore di dire yona weekend ke. Ba re be brave, ke na le the night a re be brave and honest. Ba re e ba le bonnete, o seke wa ba le mokgwa wa go bolela maaka goba wena wa ke phora o ntse o bona gore tsela e ke nnete e tlo nkiša kae, wena mare wena wa no ke phora, wa no ke potša rai, maybe ba ka se bone, maybe ba ka se tsebe, maybe dilo di ka sebe ka tsela eke. Ba re o tlatla o tlo ke tshola, ene ba buša ba re e ba brave, e ba le sebete, kore e ba le maatla ka ra bophelo ba gago. O seke wa kore go bona gore ntho e ke santse ke e dire, o se ka kgotsa o tšhaba go e dira ga batho ba botsa ba dira ntho e so ene o tseba gore ntho e ba reng ke e dire ga se ntho e botse, o se ka kgotsa o tšhaba go ba botsa gore no nka se kgone go e dira ntho nka se kgone. O se ka kgotsa o tšhaba go botsa batho ba le nnete, mafelelong o dira ntho e le gore wena mafelelong e tlo affecta wena ya khušela batho bangwe gape bohloko. Ba re what goes around comes back around, ga o kuša motho mongwe bohloko le wena o tlo kwa bohloko 10 times.
Okay, a re kwe molaetša wa bo 4 wa mafelelo wa tšwa go Mangeloi a rena ke eng ntho ngwane ka gore dire yona weekend Mangeloi a rena a semoya, our spiritual guides, spiritual angels, guardian angels ke eng dilo tše 4 ke eng ya bo 4 ba ratang gore e dire yona beke ba re certainty ke ntho la gore kry-a clarity ka re ga dilo tše wena o di dirago ke ntho la gore ge let's say batho ba bangwe ba nyaka gore o dire something a kere nyakišiša ka nthowe a kere nako tše ngwe mohlomongwe ebile ga o sure ka ntho o swantse gore o e dire goba ga o sure ka di-consequences tša yona ka ditlamorago tša yona mara wa kwa gore letswalo la gago le a gana so ke ntho la gore o se ke wa no dula fela goba mohlomongwe wa tšhaba batho ba le ba se ba le eva brave ba botse gore nka se kgone ke rea taba ka botlalo gore na taba ge di le so ke swantse ke bereke jwang o tlo kry-a clarity jwang ba se ba boletše ba rile kry-a maele go batho ba bangwe badimo ba tla go romela batho ba le ba tlatla go wena ba tla ba go fa di-advices leta ke re sa gago gape o bolele le Mangeloi a gago o rapele ka yona o tlo leta candle e yellow wa tša a glass of water ya bja gaufi le candle ya gago wa rapela ka yona wa botša modimo wa botša Mangeloi a gago a semoya ka yona ka bona bothata bola ka yona taba ele le gore ya go tshwenya goba ka yona ntho enela e le gore o swanetše o e dire o ba kgopela guidance gore ba o guide gore ba go bontšhe gore na gana mo ge tsela e le tšepedi di le so wena ke e fenye le gore swantše o e tšee ye le gore e tla go iša mo kganyeng ye e leng gore e tla go iša ka re ga seetša se sentši o se ke wa tšea tsela e le gore e tla go iša mo lefifing ka re wa ntse fela o tšea tsela e le gore e go iša mo lefifing go tla ba le di-consequences go tla ba le ditlamorago tše dintši o sa tlo ke tshola o sa tlo lla dilo tšeo di tla go bakela di-stress tše dintši di tla go bakela malwetši a mantši di tla go bakela go nyama o kgwetša le gore wena o thoma o phela o nyamile kore o noka o nyamile mo pelong ya gago ke ka baka la gore go na le ntho ngwe le gore ga se o e dire gabotse o tšere the wrong choices go ka re swantse o dire sele wa kwa intuition ya gago e gana wa kwa letswalo la gago le gana o se ke wa e dira nthowe go ka re o nyako dira selo wa kwa di-thoughts tša gago monagano wa gago your inner voice kore tšona dikgopolo tša gago di go botša gore o seke wa e dira nthowe go ka kgwetša Mangeloi a gago ba go botša gore o seke wa dira selo se se itseng wena wa se dira ka swele wa se ba theletše tseba gore Mangeloi a gago ba tla ngala ba tla sepela wa ba koba ge wena o ntše o dira dilo tše le gore ga ba di nyake bona ba mokhe go go guida go go protector go go bontšha tsela go go tlišetša dimpho mara ge ba ka re ba go botša ba re o seke wa dira ntho e so wa no e dira ka swele ke ntho la re wena ga o ba theletše Mangeloi a gago ka se bona ba tla dirang ba tla boela morago dilo tša tša thoma tša tlhakatlhakana wa tlhoka Mangeloi a kene gore a santše a go protect wa sa ba le protection ka ra bophelo ba gago and as long as go sena protection then go ra gore wena o dirang o botše mabati for di-negative energies di-negative energy re tlo bolela ka tšona every day because negative energy ke dilo tše le gore re phela ka re ga tšona mara go make sure wena ka mehla o dira the right choices o ba surrounded by the light negative energy di ka se di tlile mo go wena le ge manaba ba ka leka gore ba tla mo go wena ba o dira selo se sempe ntho e ka se diragale because wena mo wena o tletše kganya ba tla leka go foša ba tla leka go rumula jwalo le jwalo ba re a re morumuleng gore a kwate ra tseba re ga a kwatile then o dirang o botše mabati a di-negative energies ba re ga ba o rumula ka mokgono o ba no kgwetše le gore wena ebile a ona mo o kwang wena ga se o kwate o no ba lebelela wa lebelela kua wa kgaogana le bona then ka mokgono o keng ke tsela ele ya go palela manaba gago o ba fetša maatla mara go ka kgwetše le gore ge ba dira dilo tšeo then wena wa kwata ka nnete and then o dirang o ba fa maatla ge Mangeloi a gago ba e tla bošego ba bolela le wena ka tšona ditoro ka tšona division o ka se kgone go bakwa o tla lora mara o tla di lebala goba completely bile wa se lore ge Mangeloi a gago ba e tla go wena mosegare ba bolela le wena ka intuition goba ba bolela le wena ka di-science tše dingwe tše dintši tše le gore ke le boditše ka tšona e ka ba ka di-numbers e ka ba ka dinonyane jwalo le jwalo wa palela ko kwa melaetša yewe go o bula bebele ya gago o le ka go bala verse ene la o tla beng o e botše wa se kgone o kwa lentši le la rona botsebotse le reng
so ke yona melaetša e 4 e le gore e tswa go Mangeloi a rena dilo tše 4 tše le gore ba rata gore di dire yona weekend eke ke a tshepa gore ka mokana rena re tlo kry-a maele mo melaetšeng eke and then re tlo dira ka mokgwa le gore Mangeloi a rena ba re botša ka gona ke a le leboga le ipsene ka mafelo a lena beke.